Lada bakla tiek hakane ke World Cup arajar arpon riu. Wat kari ke baklan boru ke donjing ma donjing sir bayo ke hapan song jano nadu ke group stage. Namar ya kisau popra teligi tim lapia di kat ar teligi grup. Kata kawe ke grup kan don sau teligi tim. Bat nadu karau thar titu keladei kan nok out stage. Henry kalinti ya kiban ningkong kadei nadu ke group stage kabadon sau teligi tim hakawe pakawe ke grup. Tim mentah hangne tung nepet kendiat kumno bagi tim nagi group stage kin qualified syakarau thar titu. Kat art ligi grup hak kabagawe pakawe ke grup kadon south ligi tim. Kata kemut kat art ligi grup kan long sapu prat ligi tim total baro. Nagi sapu prat ligi tim tang lai po art ligi kenyo pedakun hakarau thar itu kepada kanok out stage. Na kawe pakawe ke grup kata kebawan kedan kebanengkong bat kedan kebaar. Kata ke first position second position hagjing yo point. Kata kemut habakhen hagjing yo point RR teligi tim na kawe pakawe ke grup di Bandung syakarau thar itu. Kumta kat R teligi grup RR teligi kawe grup kan poi tang R pusau teligi tim. Bat nalor ki ar pusau teligi tim kin sayo ladru ban qualify plane Bandung syakarau thar itu. Sa kumba pra teligi tim ki bedai ki best third place. Kata kamut wat ki bawan hakerdan ke balairu lakin yo poin kambun pada yapej bat man lakawe pakawe ke grup ki doni ka chance ban yorung syakarau thar itu. Ti hangne menta kendiat tung na pej nadu ka grup E hadu ka grup L. Tim pedon jingkermen lupa Bandung syakarau thar itu bat lada bakla tiek ki pat ki tim wal da kendai ki tim di baklan bor ki don pat ke jingsir ban hapan song jano nadu ke group stage. Kum taruh ke bas ngaus kam ya kano ka tim ya kano kari kadon kam banwan ha kedan ke bankong ka baar ha ka jing yopon ha kano ke grup pakidon kena makin tikna Bandung syakarau thar itu. Kat batang pratli nagi kat art di grup ken yorung syakarau thar itu kata ki best third place team. Mentatu na pej haka grup E. Haka grup E kadon ke Mexico, South Korea, South Africa, bar ke Czech. Napdeng jugine art ligi tim kedung direct syakarau thar itu kebawan kedan kebenengkong bar kedan ke baar. Haka grup B ke Kanada, Switzerland, Qatar, bat Bosnia. Na pedeng jungkine kebenengkong bat kebaar kendrung direct syakarau thar itu. Haka grup C kedon ke Brazil, ke Morocco, ke Scotland, bat ke Haiti. Tepej nang neru art ligi tim kebenengkong bat kebaar kendrung direct syakarau thar itu. Ke grup D kedon ke United States, ke Australia, ke Paraguay, bat ke Turki. Nang neru kabawan kedan kebenengkong bat kebaar kendrung direct syakarau thar itu. Haka grup I kadang ke Germany, ke Ecuador, bat ke Ivory Coast, Kuraka. Dapdeng jungkineru kibawan kadang kebenekong baar kendung direct syakarau thar itu. Nangta ke grup F bat kadang ke Netherlands, Japan, Tunisia, bat Sweden. Pej menta napdeng jungkine mano trai ki Bandung direct syakarau thar itu. Ke grup G kadang ke Belgium, ke Iran, ke Egypt, ke New Zealand. Nang tah ke grup H kadon ke Spain, ke Uruguay, ke Saudi Arabia, ke Abad. Grup I kadon ke France, ke Senegal, ke Norway, ber ke Irak. Pej kum hangne kidon light ligi tim di baklan bor. Kum ke France, ke Senegal, ber ke Norway. Ke jingi kun hangne kanong ke itenat bah ke grup I. Bat nangne ke bawan kadon ke benengkong ber ke baar. Kendrung direct syakarau thar itu. Manopat ke bawan kadon ke balai, ke bandu jingkermen. Lane kelada kai lekai bah kan non jingkermen Bandung syakarau thar itu. Grup J kadon ke Argentina, Austria, Algeria, Jordan. Nang ne artli kenyo Bandung syakarau thar itu ke benengkong bat ke baar. Haka grup K kadon ke Portugal, Colombia, Uzbekistan, bat Kongo, DR. Nang ne ro ke bawan kadon ke benengkong bat ke baar kendung direct syakarau thar itu. Nang ta ke grup L ke England, Croatia, Panama, Ghana. Nang neru ke bawan kadang ke benengkong baar ke jing kenpon kan rung direct syakarau thar itu.
Tepej napdeng yung kini RR tadi tim ken qualify syakarau taritu kad batang pratali nagi kat R tadi grup ken qualify syakarau taritu kata ki best third place team. Te napdeng yung kini wala gidi tim baklan boru kidon kajing seir la kiwan kadan kebalai. Namar nagi kat R tadi grup tang pratali tim ki badai best third place ken rung ken qualify syakarau taritu. Ti napdeng kini tim ki baile kai haka group stage barok sabo prat lig tim ngen sapej ki epat kiri ki bahapat song janno dang keloi nadu ka group stage kublai sibon.